ngoba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba telulwimi lwesiswati. Ngitethula ngise-Auckland Park eJozi etindlini tekusakadade SABC lishonile. Asibongeke mbukeli ukuthi ukhethe thine nati lethamba embili lomuhla. The public would now, be vigilant to see whether this particular business or the individual is getting some business from the state or not. Kulinzeleke ukuthi kudzingidwe ukuthi ingabe kufanele yini ikhomishana yelukhetfo inikedwe emandla langetiwe kubeka liso luhlelo lwekwesekwa ngetimali kwamaqembu etepolitiki. We've already dispatched a team from SAPS that they must monitor so that if there is a need to check whether they were drowsy, whether they were intoxicated. Kulumela litiko letekufutsa KwaZulu-Natal Ndaba Ezinhle Sibiya uthi lolu lusuku lolubi kulandzela ingoti leyendlule nemiphefumulo leli-12 kulesifundza. Kulinzeleke ukuthi kudzingidwe ukuthi ingabe kufanele yini ikhomishana yelukhetfo inikedwe emandla langetiwe kubeka liso luhlelo lekuchaswa ngetimali kwamaqembu etepolitiki. Lokhu kutawendeka kumbuthano wemalanga lamabili lotawuqala kusasa eThekwini. I-IEC itawuphindze isebentise lo mbuthano kubuka tingcinamba nencubekelo embili yalomthetho wekuchaswa ngetimali kwamaqembu etepolitiki soloke waqala kusebenta nga-2021. Langetulu kwamakhulu amabili labamele amaqembu abo kanye namalungu ecabinet kulindeleke ukuthi bahambe lo mbuthano wokuqala we-IEC lapho kube kukhulunyiswana khona ngokuchaswa ngetimali kwamaqembu etepolitiki. Yetithunywa titawubuka ukuthi lolu hlelo luhanjiswa njani kumave emhlaba nekubukalo sokwendiwe ngaphansi kwemthetho wekuchaswa kwamaqembu etepolitiki ngetimali ekuqiniseni inzando linyende lelive. Sikhulule sibuke lolu hlelo ku-IEC sikholela ukuthi lo mthetho uphumelele emsebenzini wawo lomkhulu lekuqinisekisa ukuthi konke kwendelwa ebaleni. Private individuals or business that are donating to these political parties, the public would now, be vigilant to see whether this particular business or the individual is getting some business from the state or not. Nanobe ikhona inqubekela embili kulawula umthelela lomubi wemali kutepolitiki kuleli tisekhona linye tingcinamba. There should be ways and means to ensure that everybody then makes the disclosures they are required by the Political Party Funding Act. So a lot of more work can be done to regulate political party funding, but also to protect our democracy from the infiltration of money. I-MK Party yona ithi kusenenkinga lenkulu yekuchaswa kwabantu lo mthetho longayikhulumisi indzaba yakhona. We're talking about political party funding and we're leaving out the elephant in the room of individual funding outside of political parties, like it happens on Cyril Ramaphosa, where he was funded by big companies straight to his trust. Kepha ke IEC ithi sinqumo sekuthi lo mthetho usebenza njani ngcono kusetandleni temolunga emphakathi nalabo labawamele. The public will be the best one, to determine whether the commission must be strengthened in terms of investigating political parties that are transgressing the law. Akule nyanga lefile mthetho tiphasise tichibelo ledvumela ukuthi emaqembu anganikelelwa ngalokuphindwe kabili kusuka ku-15 million rand kuya ku-30 million lekuyimali lenkulu langanikelelwa ngayo. Indvuna yetebulungiswa nekutfutfukiswa kwemtsetfosisekelo Mamoloko Kubayi ithi ifuna kukhulumisana netinhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende letivakalise ukukhatsateka ngekuthi luphiko lwekushushiswa kwemphakatsi alukutfoli kusekelwa kuhulumende. Kubayi nalitsimba lakhe lelisuka lelitiko bebaverembi wekomiti lephalamende lelibuke lelitiko kuniketa imininingwane ngeliphorethi maltalo nenhlelo tekusebenta temnyaka. Kulesombe salamuhla kunelizabo lebekadze kugcile kulo kakhulu. Tiphumo takamuva enkantolo tilwendelwa bangundzabambanyeni luphiko lekushushiswa kwemphakatsi. Labanye baze bentalibitela ukuthi inhloko yoluphiko Shamila Batohi ayehle esikhundleni. I don't know where it comes from. I will be reaching out to them so that they can explain to me which government are they looking for to support NPA and who told them that we are not supporting NPA, because we are supportive of NPA. We've been supportive, and the issue here, Chair, I must say, we are supportive of NPA, but it's not that we can't hold them accountable. So all of them, they know we hold them accountable, and the work that is being done by various teams is quite good. Khulumsana Batohi bavumelana ukuthi nobe kube netiphumo ledvumatako ukuthi tindzawo lebazese enkantolo kepha akusho ukuthi sekuvalwe ngelihlahla kulolu phiko.
Sikubutile mbukeli ukuthi hulumende welubumbano wavelonke uhlanganisa umnyaka solo akhona. Ingabe wena entisekile yini ngetinhlelo takhe? Umbono wakho uyalandzela. Ukhona esekwenzekile okuhle selokhu engenile uhulumeni lo wobumbano nakuba ke zikhona inkinga lezo ezincane ekhona zokungaboni ngasolinye. Okwamanje singasho ukuza kahle akufani into eningi kuyazameka ngempela bengingacabanga ukuthi amaqembu aphikisanayo angabambisana isikhathi esideka ngaphandle kwenxushunxushu. Angenelisekile ngohulumeni wobumbano okhona njengamanje njengaloko sazi ukuthi lapha kulamaqembu kukhona udontsiswana olukhona amaqembu ayakwebhana ngaphakathi. Asibonge ukuthi sinaye government welubumbano eSouth Africa kodwa noma mhlambe anaye iminyaka sisakhala njengasibahlali basemakhaya ngoba tisita etifana nemanti asinawo. Mina ngokubona kwami kulo hulumende welubumbano ngibona kungathi kumele ishintshe inkohlakalo yehlile futhi netigebengu iyabanjwa. Mina aliyisebenzele nje nhlobo angazi kwabanye ngoba since kukhona lolubumbano abantu baphelela umsebenzi. Amakhampani amaningi ayadilizwa abantu balahlekelwa umsebenzi. Izingane ayifundi kahle othisha bayastrike mihla namalanga izingane ayibhalile nje kuyimanje. Uhulumende webumbano ngewabo sopolitiki. Nje cala sibukele bona soloko balwa bodwa. Abantu bathaga ukudlula phambili abantu ababereki. Lona ngombono wembukeli iSABC ngeke yetfeswa ukuthi iphendvulela ngawo. Lihlahliselwe kumhla tisikhombisa kulenyanga letakethwasa licala lalobe kakhulumela licembu leANC ngaphambilini enkantolo yetimali letikhethekile ePalm Ridge. Mabe kanye nalabo lasolwa nabo babukene nemacala ekhwabanisa kweba kushintshiselana ngemali lengcolile nekwephula umthetho wekuphathwa kwemali yesive. Lamacala asukela ekutfoleni imali lengu-27 million amarandi yetenda ngenkampani yakhe i-Enviromobi yelitiko letekulima esifundeni seGauteng ngeminyaka wa-2016. Umbuso uthi luphenyo lwe-SIU luthole ukuthi-ke itenda ikhishwe ngendlela lefanele. Licala lihlahliselwe kwendela kuniketa isikhathi umbuso ukuthi ulungise emaphutha labe khona. Ummeli wamabe Advocate Zola Majavu uthi-ke letinkinga tiyakhathata njengoba ke mabe akulungele kuya enkantolo. Uqweqwe lommeli kaMabe uZola Majavu uthi balitholile idokodo lecala kodwa ubonile ukuthi kunezinto engahambi kahle kulona. The docket as far back as on the previous occasion. Studied that docket. I saw some gaps. I wrote to the state to say, chaps, please explain the following in relation to the charge sheet. Because they give you a charge sheet, they make allegations against my clients. So I look at the docket to see whether the content of the docket talks to the charges in respect of my clients. Umbuso uvumile ukuthi kunezinto ezithile eziphambene ezifaka phakathi abasolwa kuleli cala. I have it in writing where I asked pertinent questions and they pretty much said, yeah, well, we made a mistake here, there's a typo. Instead of accused number 6, we wrote accused number 5. Ethomela uSixulu uphawulile ngalokhu. Akusho ukuthi abombuso njenga-NPA beqikelele amacala lawa asemehlweni abantu nawo benza ngokuqikelela ukuthi benza kahle ukuthi konke kuhambe ngohlelo. Kwaba nekhathi eziningana la iNPA isolwa khona ngokungenzi kahle umsebenzi. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Lokhulumela litiko letekutfutsa kwaZulu Natal Ndaba Ezinhle Sibiya uthi lolu lusuku lolubi kulandzela ingoti leyendlule nemiphefumulo le-12 kulesifundza. Labalishumi labalimele kaMadima baphutfunyiswa esibhedlela. Labasemagonyeni baqinisekisile ukuthi le bhasi ishayisene neloli ku-R34 kute neFryhead kwaZulu Natal. Sibiya uthi kutakwentiwa luphenyo lolutawucacisa imbangela yengoti. Kukholelwa ukuthi le bus beyitfwele balandzeli be-EFF. After the head-on collision, the truck, apparently struck, the bus, on the side, resulting in fatalities. Lokhulumeli EFF sinawo Thambo ukuqinisekisile ukuthi le bus lebandzakanyeke engotini lendeke ku-R34 beyitfwala emalunga nebalandzeli balelicembu lebebabuye eFryhead emhlanganweni welisuku lebantfu labasha eThekwini. We don't want to divulge too much or speculate too much because we still have to
do identifications of the people who were involved and speak to their families as well, but we can at least in the minimum confirm that it was EFF members. Balimale bobabili bashayeli kanti ke isengakatholakala imbangela yengoti. They are both alive, so we've already dispatched a team from SAPS at the lab. They must monitor so that if there is a need to check whether they were drowsy, whether they were intoxicated or under influence of liquor, it's something that must be determined, because from now we are still at the level of culpable homicide. Duma uthi kutshalwe 1.2 billion kulungisa imigwaco ikakhulukati iR34 njengoba ngumgwaco losetshenziswa kungena kulesifundza. Kuletinye uMasibiya eTitolo. Ilihlahlisile inkantolo yamanje eNelspruit licala lebasolwa lababili lekushushumbisa insangu embombela isifundzeni seMpumalanga. Wemukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati. Uma ucetha ngena tisekhona hlala nathi. Emave emhlaba ende lubito lwekuthi imiswe lembi lesemkhathini weIsrael neIran lechubeka nekudlebeleka. Lokhu kuta ngemva kwekuthi leIsrael licale kutfumela tikhali temoya lehlasele iIran ngalwesihlanu lowengcile lobeseke kuholela ekutheni iphinziselele iIran kwasekushona abantu kulamave omabili. Kanti futhi baholi bemhlaba uma benda lolubito lwekuthula bathi iIran isisusa salokungadindi kanti ke iIsrael inelilungelo lokutivikela. Kuyachubeka kuhlaselana ngetikhali temoya kulembi lesemkhathini weIran neIsrael kanti sekufike elangeni lesihlanu. Nanobe kuthiwa akunciphe lokuhlaselana iIran ithi yona iyativikela. Israeli regime deliberately targeted the office of Iran's news agency during a live broadcast. This appalling attack constitutes a blatant war crime and a direct assault on press freedom. Emaphethelweni engqungquthela ye-G7 uhulumende wele France ukhulume ngekuthi kungenteka ukuthi imiswe lempi. There is an offer that has been made, especially to have a ceasefire and to initiate broader discussions, and I think this is a very good thing. Nanobe kunjalo mvunankulu wele Israel Benjamin Netanyahu uthi Israel kufuze isuse bonke bungoti lobubukiswe iIran kuyo ndlela donke. We had the peace talks. We gave it a chance. We've, clenched our teeth. We did everything we could to enable President Trump to negotiate the desired result. Kusenjalo babhikishi bathi akube nokuthula kulamave omabili. Iranians have gathered here at the Toronto City Hall to call for a ceasefire. Kusenjalo emasoja ele Israel athi abulele lophethe tekusebenza kwemasoja eIran Ali Shatman labamvete njengesikhulu semasoja. Kutabe kusindve ngebelithole eSun City Resort kuleliviki lelitako emcimbini weSABC ibambisene neSun City. Kuningi ke lokulinzeleke kulomcimbi kepha kuva tona leti sevele sinaye estudio Amaza Nchanga lovela kumhlobo wenene. Amaza asikubingelele sikwamukele tindzabeni tesiswati. Hi Rips, ndabulela kakhulu enkosi kakhulu. Amaza yini inhloso yeSABC ukuthi timbanza kanye nanawo umcimbi? Yeah, well, it's a celebration. You know, ngumyadala wobhiyoza sibhiyoza ubuhle, the beauty of our culture, sibhiyozela i-African music, i-language kanti ne-identity yethu. Enqombe ibaleke kakhulu ke lando yobana sizazi siphinde sizikhumbuze basingobani na. Kuhlanganiswa kwemasiko lahlukene kulomcimbi kusho ukuthini kubalandzeli bemisakato yeSABC? You see, injongo zosasazo, you know, siya entertainer, siya informer, siya educate. I-platform enhle kakhulu lena for into kubana siza kwazi basifundisane ngeze cultures zethu zahlukeneyo kuba singabantu abahlukene kakhulu abadiverse apha eSouth Africa. So I think i-platform right kakhulu lena is an African language stations, you know, different radio stations, different cultures basize sizofundisana sizakwazi nobana si-respectane sitolerateane ngokuhlukana kwe-culture zethu. Amaza izuza ini SABC ukuthi imbazakanyeni kulomcimbi kwathi phela ukuthi nesimo setimali siyantengantenga? Rips, as partnerships is hlobo, you know, the partnerships nayo with Sun City, I think iyabonisa into bana abantu they believe, they trust the SABC, they believe in the SABC, you know, and kuzobe ku-invite clients and potential clients into bana zize zizo witness ipower
amandla i-African language stations ezinawo i-influence ezinayo ne-impact ezinayo. So I think sizakwazi njengoba siphinde sibuyise la trust elathemba kubantu out there. Amaza umuntu longakethu uphuthelweni kulomcimbi kanti futhi ke uTabe ungilonjani Tabe kunabo bani futhi yini le Tabe yendeka kahle kahle uphoswe kakhulu ngoba sinazo zonke i-artists that you can think of apha eSouth Africa like big names and uphosiwe because umcimbi sold out with 2 weeks to go. You know, sizabe sinaze artists ezifana noRingo Madlingozi, Abosjava, Amakadzi, bazabe bekhona King Monada, Qadasi and Maqhinga, Casper Nyovest, aba-representa, you know, different languages. So umuntu ongekhoyo uphoswe kakhulu azenze sure into yobana kwelandelayo na next year uyakwazi ba ebekhona. So izabe enye nje ibuzz ne-atmosphere e-different eSun City the whole weekend i-weekend abantu abede ngebunyindi babo abantu bazawube bekhona pha ngobuninzi babo kuzabe nje kumnandi kakhulu kulampela veki. Amaza sibonga kakhulu isikhathi sakho. Thank you so much Ripsy. Nasivakashele ezimakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathanisa netimali takulamanye amave. Shavu embombela simve ukuthi Den Dlamini usiphathele tiphi kule khamba embili kule kuphuma embideni kuligwalagwala FM. Den Angizathe ngadodoti imbili emsakathi ngivusele kuwe ngivusele nakuye umbukele ekhaya ngisho nje ukuthi indzaba lesitabe sibuka namhla ehlelweni batabe bakhona bahlati bethu betinza bathe emhlaba kuthi sichazela kabanti ngalempilo echubekako emkhathini kwelive leIran nelive lakaIsrael nekubuka ukuthi utaba ngimuphi umthelela futhi ingasonjululwa kanjani lembi ngetuluka lokho bantu labasha solo bakhala siyabe siva kabanti ukuthi ngabe ngitiphi insayeya bantu labahlale babukene nathi futhi kuyafuna kwendekeni kude isonjulule ngilethina letinye emsakathi lesitabe sithathele babukele ehlelweni ephuma embiteni kumsakato likwala FM ngiyabuyisela tinzambo kuHjozi Mbukeli tingako ke lebe sikuphathele tona lomuhla boza kwethu besindebele bakhona kusasa kanti lomuhla ebusuku kunetesixhosa kuyo lenkundla uma kubumbana insimbi yesikhombisa simo selitolo sikhona namuntu zakhe Mathebula usuku lobuhle ngwane. Ngetelashonal ngena zabatalo kanjalo ngetelashonal ngenaso simo selitolo sibuka kakhulu ke Gripeka kanti masuku asithombe sethu kusehla namuhla akhombiswa kumahle kakhulu ke mathuba emvula kanye nemoya mabuye kakhulu kade entshonalanga Kapa njengoba lapha kuyekela 30% liphinze libonyana ngemafu ekakhulu kade efundzeni lethu ligwinja kuba likhombisa ngikubalela ebusuku banamuhla ngora lomuhle kanti ke naselangeni lakusasa kuchubeke njalo kuba khona ke mathuba emvula lapha kuyeke la 30% njengoba lichubeke nekubalela ekakhulu kade empuma yelive kepha ke nesifundza kwaZulu Natal akhombisa kuba khona ke lawo mathuba emvula lapha kuyeke la 30% kanti ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service ngora lomuhle likhombisa ke kuba nemandla ekakhulu kade umoya lobonakala ke ekakhulu kade eKapa ngoro lomuhle kanti ke nelwandle likhombisa ke kuthukuthela leto nzawo leto kanti ke naselangeni lakusasa kuchubeke njalo ke kuthukuthela kwelwandle kanjalo ke nemoya lomatima njengoba ubonakala unyukela ke lapha esifundzene ke la eEastern Cape ngoro lomuhle kanti ke masibukala ke mathuba ke ekushisa ukuthi emenjana elangeni lakusasa masibuka ke la sifundza eGauteng eCarletonville elihleli lapha ku19 kuyabanza ke Vereeniging ngaye ke lapha 2 kanti ke nase Springs lapha ku-1 ku0 Bronkhortspruit kuyabe kubanza ke ekseni kanti ke sifundza iLimpopo tindzawo letfana nabulephalale Thabazimbi nga8 ekseni kuyabanza ke leto nzawo leto kepha ke lifuthumele emusini eThoya Ndonga ngaye ke la 27 kanti ke Phalabura liyashisa ngora lomuhle nga30 kanti ke sifundza impumalanga nzawo letfana nabombombela likhombisa ke kufuthumala kuleto nzawo leto kubanza ke ekseni kubo Carolina emalahleni ngaye ke la 20 lifuthumale ke nangale eStanderton kanti ke sifundza iKwaZulu Natal ngora lomuhle mabonza letfana nabomnambithi kuyabanza lithi -1 kanti ke kuphole ngeCustomer Dina ngaye ke la 21 mabukwenza letfana naboDurban nangale bo Port Shepstone lapha kuye ke la 20 ngora lomuhle kanti ke sifundza iEastern Cape unzawo letfana nabo Malitswayi bonxuba
Mthumba kuyabanza ke ekseni ngaye ke la 1 kepha ke kuPoland Castlemartin noma uBokomani ngaye ke la 14 nangale nobe ke eMakhanda ngaye ke la 15 ecebe ehahleli lapha kuye ke la 20 kanti ke sifundza Western Cape kulalo muhlenzo lefana nabo Fred Ndalo bohlelo Williams likhombisa ke kuphola mawubukana ngalabo Cape Town ngaye ke la 15 kanti ke eBefoot West nangale enzawo lefana nabo George liphulile kuleto nzawo leto ngaye ke la 15 nakuleto nzawo leto kanti ke sifundza iNorthern Cape mawubuka boSutherland kuyabanza ngaye ke la 0 kepha ke liphole ngaye ke la 10 ngeCastlemartin kanti ke Kimberley lapha kuye ke la 20 nobe ke lapha kuye ke la 18 kanti ke kubanze lapha ke eDR ekseni nabuka ndzawo letifana ke la nabo Springbok kanti ke sifunza iFree State ngolana muhla mabuka ndzawo letifana ke la nabo Bloemfontein kuyabanza ke ekseni ngaye ke la 1 bo Harapdam lapha ku2 kepha ke liphole ngeKatsite Madina mabuka ndzawo letifana nabo Fixback ngaye ke la 16 kanti ke Bethlehem ngolana muhla lapha ku -1 lokusho ukuthi kuyabanza kuleto ndzawo leto ke ndzawo letifana ke la nabo Frankfurt nakubo Sasolburg lapha kuye ke la 2 kanti ke sifunza iNorthwest ngolana muhla mabuka ndzawo letifana ke la nabo Tosca lapha kuye ke la 23 mabuka bonobeke kuMahikeng lapha ku20 kanti ke ilipholile eke Rustenburg kwehlele ngale Potchefstroom ngaye ke la 20 mawukwenza lefana nabo Klerksdorp kuyabe kubanza ke ekseni ngaye ke la 20 nobeke 5 kuleto nzalo itoke ikakhulukati boVommeranstad wehlele kuBloemhof lapha kuye ke la 7 ngolelo muhle angisho ngithi kungakube ngikuphathele kona busuku abube ngilobuhle